Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa pangninta kon kwalla sumanaw salam kalilintad na kapitpiya ginawa. Nabatan din mambugian sa dunia na sampai sa akhirat. Sa aging kaya mga buni-bunian, nice ang mga idida maranausong na iplida lilang ameya. O silang ako bubayaon na mamamakinig na request sa pantunarakan ang kanan na abayana. Si Princess Haya Pamili Mangutara. Nataman kuantiakan mamabir akarag inurhaimah. Sa kataya Princess Haya na pamamakin gini usupisi malaw saranaw ara para pakumarandang na ayapman aki agnar na tatangkay ni busya sudi. Kakatawan niyo asubusut Tuhan tan Rabbul Alamin daga lembu isat tila nagpawin sa wassalam.
hidup bareng sesahana paminima mutara ada amadi Pisimano sarana wara para bato sanauna makani na hidup sesara kau kepekira hidup sesahada sumikani ada kami mana marabungko si manaupi gerak nama dari si Yesus nonganai hidup peri si sahana di kamar kalamu seseorang bisa dimana nani nanaku sabakan ini syukuran bedauan nelakan kabar napuroni nakagiyalupe kaine bawai hidup bareng sesahaya amarata asu